وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين adi dina dekholan ufadda fituna berikan netijjo maddaden adi din Allah khalis vejjo maddaden tieba mihun erenna hanguram kurashe fahe eoren ekan hotta la finama aniyaveriwa bayege macca menuwi ada vater women neteve hurmater begemwa mahak hurmater begemwa mahebe hurmatak kandafmaki badal hifun onna kamekeve ebahi hurmateri vegemwa massaruga mushrikun hangurama kola fadain efada massarega mushrikuna hangurama kolawmaki kurun emme rangalu kamekeve fahe teba mihunge macca dekolu verive hamala din bayge maccan eoren dekolu verive hamala din fadayakun teba mihun dekolu verive hamala deshe adi teba mihun Allah taqwa wari washe amakashwarun Allah wadigen wani taqwa berinna ekuga kan tieba mihun dannashe Allah ge mauga tieba mihun heda kurashe adi tieba mihun ga aitakun tieba mihun ge nafs tan halaku ge teriyan illan dash adi ihsan teri washe amakashwarun ihsan terin deke Allah lobi wodigen weve sateka nuwadihe tinai sateka nuwadihe hatare sateka nuwadihe faswan ayatuge tafsir bayane mayan Allah ge mauga kurewon jihad feshifa wani libebun aniya takakai geldun take difa kurumataka dina gwa levun rakka tereko difa kurumatakai dini minimum kan difa kurumatakai gadakamo mihun islam dina genawmataka hanguram kurumen era konete ehen kamon islam din fetudigen diyai khandige barunne bunumaki taakun taaku nujihe kamekeve amele edun takege macce boneve bunumekeve islam din jihad ki waki e zamanan ekane khas wefa oi kame nune islam onnai adi islam dina hangurama kureve ha hindega onnam wi kamekeve efada hangurama eki zamanuga eki ta eki gota hingamunda kami wanghana wegen wa kame nune tieba mi hunna hangurama kura mi hunna tieba mi humba hangurama kurashe oi bas pola kiyamamwe jihad kuramun gendiumi واجب كم يكن كشبره والله أعلم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب تبامهم الله تكا حجاي عمره فريهمين أدا كراشه فهي إكمغا تبامهم إحصار وجنما إبهي دكول بري بايك سوابون نوتا إنون كميك سوابون نموس حج وما عمره وما ديوموغ ماغو بند وجنما hadiyo tereng tanavas wegen tanavaswe dibona ecche katidon hotteve adi hadiyo e katidomoge mahalla for jawma daadin tiba mihun bo nubalashe
fahe tiba mihunge tereng badibe jemiha nuwata boluga bayyan horeje miha ekan kamuge sawbun bo bada fi nama fahe rodein nuwata sodaqate dinumun nuwata katilumukun fidiwe dinun hutteve fahe tiba mihunnan amankan dibejje nama umra fahu hajja hamiya daanden aram dibigen fi miha ibahi hajjuge duwaswaruga umrage alukan nimi ihram kanda fumun ihramuge sawbun haram wa kanta huddumak makkaga hore alun hajjan ihra bane fi miha hadiyuge tereng tanawaswe dibunu ecce katilun hutteve fahe efada ecce nudibejje miha hajjuge terega tinduwahu adi hajjun emuri awma fahu haddwahu rodhifun hutteve ei furihama diha duwahe ekan oti emihege ahulu verin hurumetteri vegen wa miski huri rashuge wazam verin kamuga nuwa mihe kashe adi tieba mihun Allah taqwa wari washe adi hamakashwaran Allah hui uqubai kadafa devegen wa ras khadaage kan tieba mihun dannash tafsir mi ayatai mige faham oi hain ayatuga wani hajjai umra gabai hukum takeve e hukum tawge tafsil ta figuhu foifatuga divigen webe mi ayatuga mayan Allah angawafa wani hajjai umrage alukan furihamayak ada kurmashe mayan Allah ada kura alukame gotuga ada kurmashe mihen angawafa oy baspula med divigen webe hajjuge evvumoga ihuge arabi gastu koffa wa kantataka webe ei waad verikamai dekol verikam faal kurume ebbayako anebbayako molokandakka fakur verve ulume bazarata gaimko vefarikon ulume min evves kamigaves alukame kurumuge gaste nove namaves mi evvumuge terega alukamuge kantavves kuraniye mihin mikan hinganiko mikamuge niye baduko mayan Allah alukame Quran evva evvume kamuga heduma mayan Allah mi ayatuga wani angawafe furiham kurashe ay basuluge muradaki ekamage rukun sharutan hamwagata kurume ekamag niyag genegen kurume niyag gatumen neti hajjuge alukan nuwata umraga alukan webum dair hazir wa huttas ei hajje nuwata umra ek nuwaneve furiham kurashe ay basuluge ane muradaki hajjan nuwata umrayan ihram bendefi nama ekamage alukan hamaya kog nimume miyatuga uras elijinamaye oy basfuluga uriha manege hurahe himenegen deve birveri kamai bayyeve adi minunas huriha bawatege himeneve tima ihram bade niyeg ganigen da alukan ada nuweve gotaka ele komme hurahe ebasfuluga himenegen veve adi hurahen elijinama hadam wi goy niyatuga veve ei hadiye katila ihram kenume bigotan ihram kenumoga bobala nuwata kosham wani katilun halalwa tanaka hadiye deuma fahuge ei huras elon iru huri tanekeve katilane ecchen nudibunu nama katilan gastu kola ecche agokon ein sadaqa qur'aniyeve nudibunu nama egawa komme muddaka duwahege magun rood hifume yawani katilan gastu kola ecchege aga gandan dibe ottaru handu godam fada ottaru bada egawa komme muddaka duwahekeve denfahe hajjan wata umrawuma niyaggen ihra banuma fahu haram wegen wa kantataka veve en komme kamaki timage jinsi edun fuddumai duniyege ufa libigatumai nal hedi zinetri bumuge dairage terega himene kankame ekantakakai ekantatta kurumon lazim wegen anna kantattawge tafsilta fiqhu fatuga veve bokushmai bedumaki ege terega wa kamekebe ihram banuma fahu ihram kanda fuma daden nuwata ihram kenumoge gotun noni huddanu kamekebe namabes timage boluga huri bayyen nuwata mudugolege sababun kommehem bokoshan nuwata balan jihijjen nama ei huddakamake fidiwe dinuma ekuge ekamuga onna fidiweki tindwahu rodayai hamiskina kandi sodaga kurumai bakariye katilumai
mitin kantakun emiyaku ikhtiyar kulakamekeve mi fidiwe den jehi adi ehen kantattave sure ekantattoge tafsil fiqhu fayfatuga veve birveri kamai urastakun salameve amanka dibigen wa miha umra kantan nimma ihram kanda hajj go duwas ama makkain hajjan ihram bannan hunna nama egen huddeve nama ves miqatun ihram nubadve kamataka hadiye katlan je mikan mi magag hama jefa wani haramuge ahudveri no mi hunna dibifawa duye gotugeve mikamuga hadiye katlan nudibunu miha hajju wumuge terega tin roda rashag emburi diuma fahu hay roda hifumun fuduniye mi emmeha kantata kurumun dair Allah taqwar woman ayatuge nimumuga wani angwafe والله أعلم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حجّوگے وقتکی کنڈیڑی اگیگن و مصر تکیکے فہی اے مصر توگا حج فرض کوگن فی میہا اے بہی حج وما قصدو کوگ احرام بند فی میہا دناشے فہی حج ومگے تیرےگا جماع ومے ادی اردومے ادی ارارم ومے وسنتوے ادی اللہ ہوئی پوریہا کمے دن وڈیگن وار رسکلانگے کم واتی ہیوکومگے تیریں تیبام ہن کرا کومے کمے وس اللہ دن وڈیگن ویوے adi tiyabami hun datur matige kottu dibigannaashe fay hamakashwarun memor kottaki taqwai e buddhiga huduverinneve tiyabami hun timaras kalange taqwa veri washe sateka nuwadhiya haywana ayatuge tafsir bayane miyayatun dehawa gotuga hajjwama kandedi engigenwa masar takeveve e masar tahoge nantan neti emmenan engi kandedigenwa kamattake e masar tahaki सव्वाल जुल्क़ैदा देमहाय जुल्हज्ज महूं दिह दुहे हज्ज के अड़क मुड़ी निमेनी अय्याम तशरीयुगे तिंदुवा एकुगे मी दुवस्त यानी सव्वाल महूं फेशिगें जुल्हिज्जा महोगे दिहवन दुहा हमें ओन्न दुवस्त होगा नूनी हज्ज नियंगड़ेगें एहरा बनु सहे नुवाने देमफे हज्जं एहरा बन मीहा हुन्नानी ए अड़कम के थेरे गए එහෙන් හුන්න ඉරු ඒ අලුකමුගේ මක්සදා ඛිලාෆ් කන්ත කුරුමකි උද්දකමෙ නෝනේ ඒරු හුන්නම් වානි දුනියවි කන්තකුන් මුලින් එක්කිබාවේ අලුකමුගේ මග ખાસ වෙගෙන්නේ එහෙන් කමුන් ජිමාගුමායි ජිමාමුගේ වශා ගෙම්වා කන්තකායි නොකියමන් තෙරිවේ දෙකොළ වෙරිවේ අරාරම් වේ උළුමකි හජ්ජුමුගේ තෙරේගා හොරගෙන් නුවානේ කන්තතක්කන් මියාතුගා වනි අංගවාෆේ दतुर मतीगे ज़ाद नेति हमेकने हरम फुलगे अहुद वेरिंगे हेओ कमुगे मच्च वकील कोगें एफदा अलकमे कुरान गोस पुलमकी एकशीगे वा कमक नुवाती ज़ाद लिबिगन्ना वेस अंगवाफा वेवे फहु दतुर यवनी तिमागे दुनियावी दमफड़ी हमको खलांगे हजरत कुरा दतुर वेस ज़ाद लिबगतुगे मान ए बस पुलगा हिमनिगे वेवे बिदे दतुर में लिबिगन्नां ओई एम्मे मोड़ ज़ादकी तगवा कंग अंगवा आये निम्मवाफा वनी अल्लाह तगवा वरी वांग अंगवाफा वा इंगो मुन्ने मियाचगे बसुर्तकुन देहवा गोतुगा हज वमा कने एडिगेम वा दुवस्तके वेवे उमरा वमा एफद दुवस्तके नेक्कमुगे मान मियातन देहवे वल्लाहु आलम. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يبامي هنگا وي رسخلانگ حضرتون لبه فولوانت کمیں ابهي ويفارقون فدا کوئتكون هودا تنواس کمیں هودا علومگا يبامي کے مچک کشن نتوے
den fahe tiba mihun arafatun emburi awmuge daturu fashaganna hindu al mashhurul haram ga ibahi muzdalifa nimetanga wa guzahu farbada kariga tiba mihun allah handuma kurashe ibahi talbiya kiya dua kurashe adi ekalange tiba mihun tedumagu dakkawa inge fadein tiba mihun ekalange handuma kurashe ege kurin tiba mihun vefawi magfaridigem wa mihunge teregen kan kashaware sateka nuwadiha awwana ayatuge tafsir bayane mige kuri ayatuga mayan allah subhanahu wa taala angwafa wani hajjuge daturataka adi qiyamet dohoge daturataka adi timag pahu daturataka zaadu dibigatumashe egotun dibigandang emmemol zaadaki tagwa kamves wani angwafa efahu angawai halal magun tanabas kame libigatumaki hajjumuga terega manakame nune manakamaka vefa wani vifariyataka hajjubume umrabume allah attaka hajju nuwata umrabumuga terega ushaheligen anna kame gotuga gatumai vikkumai kiriyaya kuyya dinumai eki masakka kurumai mifada kankamun timage diri ulumage tanabaskan hoda gatumuga kushennekkam miyatuga angawafa wewe miyaye bawa lebunu gotamed riwa wegen wewe ukkal majanna zul majaz mitantanaki islam din awm kurisaren arabinge vifarige harakatan hinga tantane e tantana hajju mosuman evve muli aharduhoge vifari hinga ule en ulendekon islam din as hajju umratullah khas kurumoge amurfulu awmafahu e vefari kon ulen jehedumwe e faafe kamga deken fashafuwe ehen kamun ekama gulige miyaye baba leviye miyayetun dehwa gotuga e fada tanabas kan libigatuga koshennete denfe arafatun nimigen emburi anna hindu mas'arad haramga tibe heo duwa ko heo echeti kiya mayan allah handumakon uluma miyayetuga angwafa wewe masrad haramaki muzdalifa nime tangawa gurahwe namaka kiye farbadeke hajjuge bay sha'ir gam kurma fahag wefawa hurumatrik tanaka wati etana masrad harame kiyewe muzdalifa ki arfatun minada magmatiga onna hama bime muzdalifa ge miskin nun ehen imaratin ibimakun hure riwawegen wa gotuga salama salawalevi kawitu rasulage hajju daturu fuluga muzdalifaga re kurevye fatisnamad fulafahu ituru ekalege faanuge jamal saware wadage mas'arad harama wadage jamal mati innawa dua kurawwa takbir tahlil vidalwe heddeviye duwaluge alikan duniye macca feturigen hingejjoma daanden egotuga hunneviye biwahaka migota jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ge kiwain imam muslim riwa kurawwa fa wewe aye nimeta angwai tebami hunna allah rasula irshad devwa fa wa fadein main allah hanumakon kuleshe efada kantatta qur'ane magu tebami hunna oti orife magu faridife denfe e dandiwaluga main allah hanumu kurumage gotun kiyan oi emme itur zikraki la ilaha illallah we den allahu akbar den alhamdulillah ye ehin kamun takbiru kiyomon ehuriha zikurata onnani kife emme ituru du'a ki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi du'a wallahu alam ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم den arafatun muzdalifa yang emburi anna mistakunna ek tiba mihum wes emburi annashe adi tiba mihum allah hazratun faaf uswa dibumang edeshe amakashwarun allah hi gine faaf sawa rahimata raskalangewe sateka nuwadiha nuwana ayatige tafsir miyaya bawaldebuna gotamedi ribabigen we ez zamanega qurashunna adi bayin ehin qabila tawge mihun arfatuga tiumar nurhun wewe arabinge gina mistakon eta tibeti emihunna tafatwe bodawe gatumu gotune eba mihun tibeni muzdalifa gewe eba mihun bunewle
ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನಿ ಹರಂ ಪೊಳಗೆ ಅಹುದು ವೆರೀನ್ ನೈಮೋಯೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹರಮಂ ಬೇರ ನುತಿಬೇ ನೂವೆ ಎಹೆನ್ ಕಿಯಾ ಮುಜ್ದಲಿಫಾಗ ತಿಬೆ ಮುಜ್ದಲಿಫಾಯಕಿ ಹರಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಬಿಮೆಕೆವೆ ಮಿಕಂ ಮಿಗೊತ ಕುರುಮಗೆ ಮಕ್ಸದಕ ವೆಫಾ ಒನ್ನನಿ ಎಹೆನ್ ಮೀಹುನಾ ತಫಾತುವೆ ಬೊಡಾಬುಮೆ ಮಿಕಂ ಮಿಹಿ ವೆಫಾ ಉತುಮಾ ಎಕು ಮಿಯಾಯತುಗ ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂಗವಾಫಾ ವನಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಎಗ್ಗೊತೆಗೆ ಮತೀನ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಕುಗ ಅರಫಾತುಗ ತಿಬುಮಶೆ ಎಮರಿ ದಿಯುಮೊಗೆ ದತುರು ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಗ್ಗೊತಕ ಹಮ ವಾಗುತುಗೆ ಮತೀನ್ ಅರಫಾತುಂ ಫಶಾ ಗತುಮೆ ಅದಿ ಕುರೀನ್ ಎಕಂತ ಕುರೇಮೊನ್ ದಿಯ ನಹಮ ಗೊತಾಮೆದು ತೌಬಾವೆ ekumuge kuffafa fussewma man Allah hazratun edi dannawan miyatuga wani angawafay ehni ekalaangei efada fahwat fussawa rahme wantaras kalaange wallahu alam فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب fahi tibamihunge hajjuge alukantan adakon nimijje hindegga tibamihunge kaaba fayin handumokon urunu fadayin nuwata yevvore gadabegen wa handuma kolawmakun tibamihun Allah handuma kurashe alamenge veres kalakoe duniyiga alamannen hewkan devwan deve e kiya duwa kura mihum istawatirin weve e mihaka akhiratuga evs nasiben neteve adi alamenge veres kalakoe duniyiga hewkan adi akhiratuga bes hewkan alamenna devwan deve adi narakage azabun alamen dinnawan deve e kiya duwa kura mihum ves ege teren weve e oren hodi hewkamuge nasib e oren nan hutteve Allah wi hisab eldawon awasve wodigen wa raskalange duisatta wana ayatuge tafsir liyevidiya tin ayatun kuriyan oyin ayatuga angwa weve tiyabamihun hajjuge alkamuge tereng emmeha kantakun nimi tuwaful ifada kog ihram moha hadagen tibe tibumuga man Allah handuma kog uleshe jahide zamanuga tiyabamihunge kabifan handuma kog ebamihunge nan kiya ulunu fada inneve nuwata evvuraves gada handuma kuramu kunne egoteki ezamanuge hajjubumuga alkamuge kantatta nimigin tibeyiru ಕಾಫಾಯಂಗೆ ಮೊಳುಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಫಹುರುವೆರುವೆ ಉಳೇವೆ ಬಯಮೀಹುಂ ಕಿಯಾ ಉಳೇವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಕಾಬ ಫ್ಯಾನಕ್ಕಿ ಎಫದ ಮಿಫದ ಮೊಳು ದೀರತಿ ಬೈಕೆ ಎಫದ ಮೊಳುಕಮ ತನಬಸ್ಕನ್ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ನವ್ವೆಸ್ ದೆವ್ವಾ ಫಾಂದೇವೆ ಮಿಫದ ದುವಾಕೊಂ ಉಳೇ ಮೀಹುಣ್ಣ ಆಖರತುಗೆ ನಸೀಬೆನ್ ನೆಕ್ಕಂ ಇಯಾತುಗ ವನಿ ಅಂಗ್ವಾಫೆ ಅನೆಬ್ಬಯಕು ದುವಾಕೊಂ ಉಳೆನಿ ದುನಿಯಾ ಆಖರೆನ್ ಎದಿಗೆನ್ ಕಮಾಯ್ ತಿಮಾಮೆನ್ ಕುಳ ಹೆವು ಕಂತತ್ತೋಗೆ ನಸೀಬ್ ಲಿಬೇನೆ ಬಯಕಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕಂ دين وي دعات مني أنقوافي والله أعلم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون عدد کنڈے اڑیگم واد بستیگا اللہ ہندوبکو تکبیر کیا اڑیشے فہے دے دعا ہوئی کے تیرےگا اکن نمہ امری دیومگ ಅವಸ್ವೆ ಗೆಮ್ಮಿಹಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಫಾಫೆ ನೆತೆವೆ ಅದಿ ತಿಂದುವಹ ದಸ್ಕೊಳ ಮಿಹಾಗೆ ಮಚ್ಚ ವೆಸ್ ಫಾಫೆ ನೆತೆವೆ ಏಯ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹ ಕಶೆ ಅದಿ ತಿಯಬ್ಬಾ ಮಿಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವರಿ ವಾಶೆ ಅದಿ ಹಮ ಕಶವರೊನ್ ತಿಯಬ್ಬಾ ಮಿಹುಂ ಮಹಶರಫೊನ್ ವಾಣಿ එකලාගේ හස්රත කම් තියබෑ මිහුම් දන්නාශ